Drugi deo. Kao što vidite, ovo je drugi deo. Namazala sam na hleb. Kao što vidite, moram da se zahvalim zato što sam dobila PlayStation 5. Neko me zvao pa. Kao što vidite, izazov. Izazov je najbolji. Kao što vidite, ovo je izazov. Pravit ćemo i pastu. Jedeću i pastu. Ovo je drugi deo. Uj, sve ću da se umažem. Pašteta. Ovo smo. Ovo je moj video. Kao što vidite, mi ćemo sad jesti najluđe izazove na cijelom svijetu. Sad ćemo mi jesti ovo. Kao što vidite, ovo je Kinder jaje. Ali jedeću i pastu za zube. Odlično, povracali se. Kao što vidite, odlično, brate. Evo, vidite. Evo. 10 do 10, meni se sviđa roksok. Ovo nije roksok. Ovo je neki drugi sok. Roditelji nikad mi nisu kupili sok. Rok sok. Nikad mi roditelji nisu kupili. Ako saznaju da snimam, ima da me ubiju. Ako saznaju da snimam na YouTube, ima da me ubiju roditelji. Čutite. A što vidite, ovo je YouTuber. A što vidite. Ja sam balkanski YouTuber. Vlasnice se zeznuj. Kao što vidite, ja kunim tek soka. Čekaj, pa puče, brate. Kao što vidite. O, zove me drugar. Drugare. Snimaš video. E pa ako snimaš video, čekaj, brate. Možda ne čuvam, brate. Ako saznaju da snimam na YouTube-u, ama dosta! Ako saznaju da snimam na YouTube-u, ima da me ubiju. Ako saznaju da snimam na YouTube-u, ima da me ubiju. Čutite. Marko. To je moj drugar. Marko igra Minecraft. Ej, upavit ću ti šamar ako ne uspješ da postigneš Minecraft. Dobio sam PlayStation 5. Kao što vidite, dobio sam PlayStation 5. Kao što vidite, ovo je moj drug Marko. Marko. Ako pobediš, ima da dobiješ 100 eura. Ako nema, ima da ti upam šamarčinu, ti jasno. E pa će se vidimo, ajde. Ajde, ćao Marko. Zove me Marko. Evo što vidite, mi ćemo sad probati pastu. Pastu za zube je najbolje. Higijena, kao što vidite. Evo, probali smo pastu za zube. Evo tu je, Marko me zove, ponovo me zove. Zato svi bacite like, subscribe se mojke i pišu komentarima. Jer sam probao pastu za zube.